Akunta. Mami too. On the flip side. Akunta awade die. Bema usi so na wo wade a. Wa wade no se beso a entokwan kitin e ba wade no mu no ena ma wade ne so. Tokwan kitin. Awade akunta awade a entokwan nim no nya ware pa. Awade a mo se mo ware anase bia relationship a mo se mo date mo twempna o guy nie o girl nie se ntokwa ni mu a na nyem pana twe papa munyae na mfa ntokwa sasai kire mu se eyi boy ni be wiem girl ni de se wo wiem anye yi to boy ni wiem na chi no yes na boy no so deny so boy na deny na fe aye kikiri kakra na mo siesie mo ade na mo na mo komo baabi no ba de se untimi nwiem aye na oba de untimi nwiem okay be ma de so hu wo be wiem kakra so hu akuta se o se so ahonhom ni nyina ehye so hu ma so tietia kakra ma so kese kakra ma so ehɔ ne hɔ kakra ma so tietia kakra na no na fa age a year ye kan akuta fa ho te no ni introduction eno ni intro me dey ba Jesus so hu itakuta wade ne be so a entokwan ketenkete boa barakuta the more ade ne say normally no eya empanimfo na ya na small girls no ko date wo mo no omo prepare maya no for better marriages. Really? Yes. Omo de ho no mo ko preparation grounds ko training e wo hwa e de ko aware mu se bia ne say ye ka say papa pani na se bia nipa na o che no no a girl no ene na ekwa akwhyehye ho no mo no obekrokro no onim sene yesikuta oba yesikura oba no kra ye bibia a enye no a onim kwan obefa so atia no atenetene no so hu enti oba no adisiesie no ho e de ko enti ya na enye se bia wo mo a aka omkare sa wenga ana meboa pedinfo do mo fa nkwala no omo se tabi omo nya wenga omo boa yen nom no yenom na ye yesa no ye boa ma ya na titi omo ye banks no so ma bie mu adu na wo de kosoa eti sade no oh ye de prepare preparation grounds for better marriages akuta obebia woni married man atwempna da no okwa aware ya hwe na wade ya hwe sede osikura ne bema na okwa akọware no hwe one ne mienu se bi kura omo na mabonten na omo ebi kura omo akodem na omo di pie you but ode se akasakasa krasi a wafo ntemu a impempi se ebepia bonte a eya na gina oba no so enti mema na omaware young girls na aware young girls no omo deti me buso mema na omaware young girls a omo deti empanimfo mo no yes omaware so akota ye busa wo mo se bia bema na aware oba no onim se na ne girlfriend no e deti pani bi maware ohinini ma ohinini deti pani bi ansa ohinini deti pani bi ansa enye young boy ye oboame mama yes ama aware ne successful all the maturity never yes wakwa sunya de afisa pani ne ho e de ba aware ne mu akota se ware sa gree fo no a eno na 1-2 okọ ne mame ho no 1-2 okọ ne papa ho 1-2 mi kofie 1-2 mi kofie no but ne binyas ne wasemu ne wanya pani bi ama wakra no atenetene no na hosiesie ne nkomodie ne kasem na duane yam ene sa ne amaniama ne nyina no akota wo se onyini bia ba wo se maturity kakra ewonimu dan gree for no 1-2 no de wadru fie na ne ma me frɛ 1-2 not ne sister fro 1-2 na ne namfofo fro but san kwada no a ye no mo ya gurumu wo mo no so wakuta ya gurumu wo mo no we prepare them for good marriages yeah yakuta that is it akuta me say opa busa ye musa sa boys no a wo mo awawa sa emani bubu sa se onima wade burusu bi ase otene ma se burusu bi enya niema no onimbe ma ye burusu bi enya be ma ye na se enya fie se bia efie no akuta
enya bibia na yesua na ofie o enya bibia na yesua no ya ma mebuchi aso o enya bibia na papa be kire wo as you go through mail no ofa bi na ye no na de account de ho na enye no na wato de atwene yo bibi wo no mo kra bi a o ma me kra kire o anwamo style bi tete ho no ana eja ukutakuta mu a but asa when na wo ko anim no obekọ akosia wadanfo bi a obecho se anwamo no kra no e bia fa beef kakra echi anwa no so de ye ni say ne wa add up to ade no so hu etakota normally a man married men no a wo mo ne small girls na twetwetwe mpra kakra no yesa so kra sa mo capital akonta obo amani ska ye boni jetre a boss society a boss social development to bu on ma ohwe school o mani sika e maybe a ono akasa de ye na dwuma kakra instead of saying ka baya no o si so a apede odi ni tiba pimpimu a maybe a wakọ brabo ni bi no okosia be ma bi sa osonu mu se ye school kura no a waboa no na opiane kakra se ye nursing a woko se teacher training college a woko enye ne small boy bi obeka se ai na ma invest wo mu enti chenchira wa anware mi amikokun any one ni bio but married man no who say akwada no potential so hu maware so can't he help the child without touching akunta no me koye yakoko akwa wi apprentice akoda ya mi tua ni school fees ana akoda ya mi renui benevolence akota philanthropy da bi enya ni sa o baby akota enya ni sa o baby a o say o kahwe so hu o kahwe ni nyina na wo kyerɛkyerɛ no na kyerɛkyerɛ no etoda kora wo ma ni getire bi se school no wontimi nkwa e bi crop so osu adwuma wo de na kwa akoto adwum kakra opɛ container bi apɛ fidie be 3 bi ama no wa setting up another time no say na wo yin so no ono so at his we can say ono so no ebotia no akotamu ntia no ono so aboa no se me ne me yiri nyina se wo hini ni aye nyina ye nkokora ne mmerwa ti be cosmo again ho a na wa kire me style na me so me di abrew so hini no bebu ni sisimu akora no style na obeche wo de ba na so azo obepra no akota de dako ya trahwe wo de akota dako e ya trahwe me pa koda bi ma ne se wo kire wo style bi a anwumre no du doctor ho a je Doctor Krabe catch us say, "Yow, now no baby our fire. Eya safa obi o." Onya just say o hwe o. Na me this week no, when the animal go sana. When the animal go sana. Okay. This week no. Yow, or you say young girls no, they go for freedom. Yes. Neighbor. 2, money is very pivotal. Yes. And amiensa ose no kra no de mpanimfo no krokro omo. Let's look at the monetary aspect. Any ehun sunsanso dachi because there are so many young ladies because they dated this type of men. Marriage has become difficult for them because omu PS no omu ntimi omu ntentam. Marakota, the truth of the matter is enemaya no so omu sisi no enye omu main motive ni aware. Yes, and then young girls na sisi no oba prefer say bia oba wo mienu oba wo miensa single parent yes, no na ohwe ne ma akota obi am party ti say you ana expect twumasi akogu ye ni ma se wadumi obi am party ti say you obi am choka but pressure the young girls ne bebre no the young ladies of today even omo eye adwuma professional ladies ne omo from say hwan career women ni ade no oba prefer say obenya a nice responsible man benya say bia nipa no wosika obehwe ne ma ede ama no but at least bia decency kakra na owo ne ma a one omote opena somdue more than enema p loneliness kills so ya akota loneliness ne man will give him sa your friend say enkola di timi fasa ade ne ma no e ma no akota tin wo konanimu a konanimu wo bekọ akosi akokra bi ono so so awotre ne yere wu agya no no maka so no mo ekomanim so hu akota hwe wo de busa won say adan na say all of a sudden a man mom ebekuta dwetire a man ye liquid more than a mema yeah
society now baby a Ghana society no the young women are becoming liquid almost kapa cause penifo no e bo mu dwati yes e mo mo de ye adwo oba so nya ska utimi etriska ni mo nti eno ene baby a ya ba beduru enne sisi aye wo no akota there is a young boys no ye nya yire no mware akota ye benya but also so kono na also so ketwa bi so wase ho ketwa bi wase ho na one no movie along one no eba kakra akota won say normally you say e ma no eya na omuta nyini gya mema say me ne ohene ni age mate ya the probability say obeba abrewa obenyini agya me no abro me so no very high it is why mema pi no no ebia oche ne yere 5 years oche ne yere 10 years oche ne yere 15 years eti oba na wo no a obedru body no sesa no na oni ni nyina aba be fa na omo eko eti na ya na akwa te say me a branch na me siso me area hono no young girl na me ni nyina age ye pe no me kofa no a ye nyina ono no beba abere wa agya me na fe no na me isa no ho e ma no kwa so ware ja e be ma no muslim ma no e ware ja be ma onya 25 years for Ghana sisi a afi no kwa afi kwa no no obie university aye the service sa young girl no so be ma bi a chia no a good obi so akọ adwuma ma open na ware otimi ha dachi bia wa no enti me ko fa no a me delay sa girl no se me ko fa sa girl no a be take years be bia be 10 years ansana metimanya bibi kakra ye be ha dan me de ba be ye ho ade ye ba be start abrabo ama metima hwe ema ye be wo mo sa time no omso ma age ni omo side 25 20 30 hono mo ekono na bell bia start ya ringe nti ya na nshada nye boapaye o but ye nature no se ne esi akwa ye no be rampant akota ne rampant ye ne ye se ema ne ye fragile omo mre so emano tirimu yo omo de adebomu kachire enti omo mre tete no me ma menom no omo tirimu yo omo de tete no ya ma menom ne do omo komma memma mpanimfo no na okokra na wafa no kakra bon se na ne afi osua ne mapi wo no ho takota ye no no aye nkwada ne sa no a ye ne nkwada nketenkete ne hye wo no mo kakra no ne papa mu o we are preparing them preparing them. Mami tell na fe yenye LPS. Wo prepare kwala. Papa mpenifo na prepare kwala for future marriage no. Sa na nsem a wo keka no. Me dey agye me nsem kwala. Agye wo nsem say. My one mu de mu tie abo ama na futu no. Na mo fe nkwa ya adwuma. Na de be wie mu no. Mu bu amu be. Sa o ka say ye wo prepare mpenifo na mfa kwala and prepare om. E dey preparation. Oh, e dey be ho preparation. Oh, e bi kura na ho siesie. Na dey nkomo kwadi kura nkomo dia mu kura ye problem. Because your small girls see bebre ho no ma omunim kasa. So ho, ti bi obekasa pani no ho, da bi yen kasa sa. So ho, ye ni sei. But young boy no, esan so ne no eye tipe no. O na be kire minyansa. O na be no ototo ne nsa. But who say obe wo pani no a. Fa pani a o ye single. Why? Young girl no also do adi ni nyina wo adi aye gre pani a ni ku ni yira wo da bi saka adi ni nyina ase ni dodo nyina tu ni pe foforo na mamuja mo na ma ohun ama me free ba ka me say wo ye oba no so oba no young girl no ade no say o penny on so ya single ni yira ni ku e bia ni ku ni yira wo ana bia aware ajai sa penny ni ya wo sua de na wie ntia nkofa nkoda ne ye mekire o no so mo mra o ka on be my side o say abayo no so pepeni no akọ training na no ko ware married man empenifo no bebre na akota ya no ma ware penifo no bebre no akota ya no ma ware anya kire bone that is the other side of the issue anya ne bone so ye boa society no si e be jan koda yi ama akota ma ne na ne basa bon 3 bon 1 eni ade no married man no ono ne wo mewo eye bia 1 in a million ne bia ni se na ba na je ye ho hwe nyi o de nya hwe wo ba akoma me so ne no kra no kra wo de kire wa wo tini ese be ma wu ade hu ne ba dodo no wo de kire wa wo wo kra akwala ne ye bedwa ne sei be ma ne bedwa wo ba no
na re no papa no fa no be say papa wo ma me no na re no guy de one ne wa one de ne ma ntimi be ja no ntimi ntola toji sese krankola no mu dia yi the president na one atamel ne ho enu na goda ne boarding ah young guy ntimi wonya na dey na one yese ba ko yese na one no nan de nan we can't say na one